Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg, nna Katlego Musiele le Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobose go le mmogo ka tshedimosetso. Mothoetso mo kgasong ya rona segonjono solofela go utlwa fa matlisisi yo mogolo wa IDEC Mantsha Raphesu a netefaditse bopaki jwa modirammogo naye Trusanta Ramsami. Dedicated people. There's no person that can do this alone. Lieutenant Mayor General Jan Skeepers ke mokomishinara yo montshwa wa sepodisi kwa Limpopo. Tirelo kgaso ya Afrika Borwa SABC e keteka dingwaga di le 19 gompieno. Mogaetsho madume tsa segonjono re di simolola ka gore matlisisi yo mogolo wa IDEC Mantsha Raphesu o netefaditse bopaki jwa modirammogo naye Trusanta Ramsami jwa gore tlhogo ya maloba ya IDEC Mmueledi Andrea Johnson o ne a bua maaka fa a na tlhagelela fa pele ga komiti ya nakwana ya palamente. Raphesu o tsweletse ka gore ditatofatso tsa ga Ramsami tsa gore affidavit ya ga Fadiel Adams e o itlhageletseng fa pele ga komishene ga ise e ba e amogetseng pele. Please raise your right hand and say, "So help me God." So help me God. Matata mokamedi wa maloba wa IDEC Advocate Andrea Johnson a kgakala le go khutla. Seno ke jaaka paki e nngwe gape e gwetla bosupi jwa gagwe kwa komiting ya nakwana ya palamente le komishene ya madlanga jwa gore setlhopha sa tiro sa dipolao tsa sepolotiki PKTT se ne se sa batlisisiwe. I was watching when the ID was presenting it ad hoc. So there was a point where she indicated that PKTT was not part of the Section 27 referral. So that is when now I started looking at it differently, because I was shocked because the Section 27 that I saw, that information was there. Raphesu o tsweletse go boeletsa bosupi jwa ga Ramsami jwa gore go ne go ka se kgonagale gore matlisisi mogolo wa IDEC yo a sekegilweng ga jana Dylan Perumal a bone pegelo ya tlaleletso go tswa go mo palamente Fadiel Adams ba se gone. Was there an occasion or a moment when the two of you were somewhere else and Mr. Perumal was alone with Mr. Adams? No, that never occurred. O tlhomamisitse gape pelelo ya gore dipatlisiso tseno tsa IDEC tse di ka ga lephata la botlhodi di ne di totile bangwe. Seno ke jaaka go gana ga gagwe gore bola lekwalo taelo la go bona dipegelo tsa banka tsa ga mogenerala mogolo Philani go mo tsentse mo mathateng le Johnson. It was your view that this investigation was being directed in a particular way? That is correct. That is the reason why I refused and said I can't get involved into this thing. Dithetso di tla tswelela pele beke e tlang ka bosupi jwa IDEC. That will mean only 1 hour and will be fine. Mokomishinara wa bosetšhaba wa nama o sa tshwere Lieutenant General Puleng Dimpane o thapile Lieutenant Mayor General Jan Skeepers jaaka mokomishinara o montsha wa sepodisi kwa Limpopo. Skeepers ya no ke mokomishinara wa leruri moraga go kokomala nakwana fa Lieutenant General Thembi Hadebe a ne a sena go rola marapo ka Seetebosigo. Mokomishinara wa bosetšhaba wa nama o sa tshwere wa mapodisi Puleng Dimpane o itsisitse go thapiwa ga Jan Skeepers morago ga go itsisi ga dikomishinara tse dintšhwa kwa Western Cape le kwa Bokone Bophirima. A re Skeepers o ineetse go direla sepodisi. Today I am confident that we have appointed exactly such a leader. It therefore gives me great pleasure to announce the appointment of the Provincial Commissioner. Lieutenant General Jan Petrus Skeepers. Skeepers o na le dingwaga di feta 30 a direla sepodisi sa Afrika Borwa. O dirile jaaka molaodi wa seteišene sa mapodisi kwa Sebokeng pele a ka tlhatlosiwa go maemo a go nna brigadier.
a re o tlile go dira ka natla le baagi ba porofense go lwantsha bosenyi. It is a huge honor for me to serve you. You are dedicated people. There's no person that can do this alone. When criminals plan, they do not come alone. They come in a team. They are focused. And this morning I'm here to ask, let's work as a team. There's only one way for us. People are not going to just trust us. It is in my hands and in your hands. Let's be a team. Let's turn the ship around. Skeepers o batla go fokotsa dikgetsi tsa go epa e se ka fa molaong le dikgetsi tsa tiriso dikgoka kgatlhanong le basadi le bana gare ga tse dingwe. Ke Katlegonyoni wa dikgang tsa SABC Polokwane. Masaledi a mosadi wa Zimbabwe Notabo Zandile Tsuma le barwadi ba gagwe ba le babedi Natali le Nala a tla goroga kwa Bulawayo ka Sontaga. Lelapa la re batla amogela Masaledi kwa boemelo fofane pele ga ba romela kwa Moshareng. Moraro jono bo tla bolokwa mmogo ka la bobedi kwa tirelo ya kereke. Moraro jono bo fitlhetswe botlhokafetse kwa legaeng la bone kwa Bedfordshire kwa borwa botlhaba jwa England go sa le ga dikgwedi eno. Monna wa ga Nothabo e leng Ntolana Tsuma o phuagantse kopo ya gagwe ya beili ka kgotlatshekelo ya magistrata wa Johannesburg. O lebane ke ditatofatso tsa go tshwara tlhobolo e se ka fa molaong ebile o batliwa mabapi le polao ya mogatse le baradwe ba le babedi ba dingwaga di le 15 ga mmogo di le 5. Tsuma o tshwere kwa Kingston mo Johannesburg kgwedi eno e le malatsi a le 10. Re boe gape re go amogela mogaetso mme re tsweletse ka gore lenane le le tsweletseng pele la go tlhopha bontlhopheng ba bommeyara pele ga ditlhopho tse di tlang go upolotse dintwa tse le goreng ga jaana ke tsa ditlhotswana le go ka matlafatsa dikarogano tsa ka fa teng ga lekoko la ANC ka kwa Northwest. Go na le matshwenyego a etegela mo malokong a ANC mo Northwest malebana le dipego tsa go sunyanko le go tsietsa mo tsamaisong ya go supiwa ga bontlhopheng ba ba lekgotla. Maloko a mangwe a lekoko a re dikgaogano le ditlhotswana mo lekokong ke tsone di bakileng seno. Go bega fa go na le ditlhopha di le pedi mo lekokong la ANC mo porofenseng e leng N12 e eteletsweng pele ke modulasetilo Nono Maloi le M26 e eteletsweng pele ke motlatsi wa gagwe gape le Tonakgolo Lazarus Mokgosi. Maloko a se itumelang a ANC a latfatsa baeteledipele ba kgaolo le ba porofense ka go tsenya mo lenaneng e se mo molaong bontlhopheng ba bone go na le ba ba tlhophilweng ke baagi le makala. Ntho e ba e dirang ke go bolaya ANC ya rona ke batho ba sa rateng ANC ya rona mme se ba se dirang ga gona bothata re tla ba thusa go bolaya ANC ka di 4 tsa November. Go na le batho ba batlang go change di package ha community tlhophile batho ba itlhophetseng bone ba batla go tsenya maina a leng a bone official se sirwa ke di faction mo ka mo dire molemo. Le fa o le jalo ba ANC mo Northwest ba tsibusa ka bogale ba ba gataka melawana le tsamaiso ka maitlhomo a go tsenya mo lenaneng e se mo molaong bontlhopheng ba bone. The message to those who are doing these wrong things is that the ANC can be slow, but we are going to deal with them. Should we find them wanting, they must go. Modulasetilo a liki ya bašwa ANC mo sedikeng sa ngaka modiri Molema Matompodile yo a neng sešeng a ketikiwa le go badiwa ka kopaneng ya ANC mo Mahikeng o latfatsa baeteledipele bang ba lekoko ka go duela dikgongwana tsa disenyi gore ba ba tlhasele le go kgoreletsa dikopano tsa lekoko. Go dirisiwa madi a utswitsweng go pusong go tlhakatlhakanya dikopano go hirwa dirukutli tse di tshosang go tla go tlhakatlhakanya dikopano tse di sa ba tsamaeleng sentle. Baeteledipele ba ANC mo porofenseng ba solofetsa gore bontlhopheng botlhe ba ba sa tlhophiwang sentle ba tla ntshiwa mo lenaneng. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Leloko la maloba la Belt One South Africa le kgotlapeo molao ya Gauteng Ayanda Ali ke leloko la Action SA le lentshwa. Kitsiso e tla dibeke di le 14 pele ga ditlhopho tsa dipososelegae le pele ga mafelo a beke a bofelo a ikwadiso ya botlhophi. Ali o itsise jaaka moemedi wa lekoko wa letsholo la ditlhopho tsa 2026 wa bommasepala ba Gauteng. Botokololo jwa gagwe jwa bosa mo ne ba fedisiwa beke e fetileng go latela thulaganyo ya kgalemo ya ka fa teng. Tokololo e sa tswang go belesediwa ya bosa Ayanda Ali a re ditherisano tse di ka ga go inyalanya le legae la gagwe le lešwa la dipolotiki
di simolotse ngwaga o fetileng. There were conversations with a couple of other organizations, but one didn't quite feel as at home as one feels now in Action SA. So it was not a wake up in the morning knee-jerk reaction, oh my gosh, I've been expelled, where to now, let's rush. It has been time in the making, and I would say about a year and a half after I'd met with the president, after I had associated with the various members of the legislature, that one thought this actually makes sense. We've got 14 weeks to go, and we need her to be a force multiplier, to be an additional voice. So she will in essence focus on issue advocacy, issue driving. She will champion campaign issues that will be identified by the provincial campaign team. She will represent Action SA at issue-based community engagement. Gape Lekoko le begile gore ditokololo tsa lona di a oketsega. The stats we released today is that Action SA's membership has now exceeded the amount of voters who voted for Action SA on the national ballot of the 2024 election. And that's important because at the end of the day, you get many more votes than you have members. Members are an enabling factor. They're the ones who go out and get voters and their family members and their neighbours to come out and vote. And it demonstrates that there's a very rapid and aggressive growth path that Action SA is under at the moment. Action SA e dumela gore Ali o tlile go nna le seabe se se botlhokwa go togamano ya lekoko ya go ngoka batlhophi go lebilwe ditlhopho tse di tlang tsa dipuso selegae. Re boe gape re go amogela mogaetso be re tswetse ka gore ka Phatwe wa 1936 tirelokgaso ya Aforika Borwa SABC e ne a tlhamiwa mo Johannesburg. Dingwaga di le 90 SABC e itemogela kgaratlho le katlego ya Aforika Borwa. E ke kgangkhutso ya mogasi wa setšhaba e simolotseng go radio go ya go TV mme ga jaana e eme go mokgwakgaso wa digital go gasetsa Aforika Borwa, Afrika le lefatshe lotlhe ka bophara. Ka diteišene tsa di-radio station di le 19 ga mmogo le dikanala di le 5 tsa televishene. Ka 1936, African Broadcasting Corporation e ne ya rekiwa le go nna South African Broadcasting Corporation SABC ka bokhutswane. Ka 1937, kgaso ya ntlha e ne ya phasaladiwa go tswa mo dikagong tseno kwa Commissioner Street mo Johannesburg. Dingwaga di le 90 SABC e ntse go feta tirelo kgaso mme ke lentswe la setšhaba. Eno ke kgang ya SABC. I remember coming home from school every day and tuning in on, I think it was SABC 2 with the little aliens named Dub. Amazing times. Honestly, that was like my childhood. Very fond memories. On the weekends, it was just bliss. Breakfast with the family, watching your favorite SABC shows. With the advent of television and radio, that was our main source of information. So SABC's been around as long as I can remember. Badiragatsi ba setshwantsho se se itsegeng sa television mo SABC 1 Skeem Sam ba gakologelwa dingwe tsa ditshwantsho tsa maloba tsa SABC. SABC ha ke nana SABC ke nana ntate ba re ke sebota le Galebane. Ha na qala na re ditaba di balwa ke sebota le Galebane. Ntatole. And the reason why ke sa molebale, his wife was my teacher ko sekolo. So that's the name stands always. Friends like these, oh my gosh, that show raised me. I remember growing up, me and my cousins would split in half, girls with girls, boys with boys, betting on which side is gonna win. That is such a nostalgic memory from SABC. What an inspiring story, SABC. When Zone 14, I used to rush home to watch Hectic 99, Dragon Ball Z, yes, SABC 2. Motlankela Khuduthamaga mogolo wa SABC a re toro ya gagwe ke go aga tirelo kgaso e tswelelang go gola e tla ithutiwang kwa diyunibesithing tsa boditšhaba. What I'd like to see is the SABC that is multi-platform,
an SABC that continues with credible journalism, an SABC that truly becomes the greatest public media institution on the African continent, that genuinely is studied by others in terms of best practice. I want to continue to see SABC being the home of sport, ensuring that no South African is left behind during South African moments. Dingwaga di le 90 SABC e ntse le morago la setšhaba, mokwadi wa history le lentswe go dimilione tsa baagi mmogo le legae la dikgang tsa Afrika Borwa. SABC, motswedi wa tshedimosetso le boitapoloso. Gola gole. SABC ke teka dingwaga di le 90 tsa matsalo, mme re go kopile mogaetso gore o romele molaetsa wa gago wa keletso masego go mogasi ono wa setšhaba ka video ya WhatsApp, mme o re bolele gape gore ke lenaneo le feng la radio kgotsa la TV le lo sa ratele go feta, mme wena o tshwaetse jana. Nna SABC ke motswedi wa setšhaba, re bulle re utlwella radio ebile re lebella TV, mme mo radio ne re utlwella a gang ka ditlhaka, re aga mafoko ka lenaneo la Resolo Phiri, ene mo TV ne re rata Is Good Is Nice la radio Mafela a moya bona re bola ka kagiso. Ke lakaletsa go tlhagatso la Afrika Borwa mengwaga e 90 a katlego, ke re tla dula re go latela le go tlhagatso la Afrika Borwa tswela pele o re fetse monate tšeo e leng gore di tlo re dira gore re dule re le gaufi le wena. Lenaneo leo e leng gore ke be ke le rata lebelele go radio le bua yeo e leng gore le kgono e bitswa ka Thobela FM. Lenaneo leo le be le bitswa ka Disa le Malekelekeng le gašwa ke Max Mojapele. Ke rata gore ke re go SABC ke re ke a ile bogisa ka re ba tswelle dingwaga tse 90 ga se thaka motho, mme fela ka tshwarogano ya rona le bone ba santse ba ka fetella dingwaga tse dingwe gape tse dintsintsi. Ke ka mo ke reng ke a ba le bogisa ba tswelle gore fa tshedimosetso maele le dikgakololo le dikgang ka tlhamalalo, ke be ke re nna lenaneo le ke neng ke le rata thata la maloba e ne le bophelo ke semphego. Province ya Mpumalanga e kgolo go gaisa ya tlhagiso ya malatlha mo nageng ya amogetse isago e ntshwa ya thebolo ya energy. Setheo se se fetla motlakase sa phefo sa Umbila e moyeni se simolotse go dira kwa Bethel. Setheo se kobile go matlafatsa thebolo ya motlakase mo nageng. Selebo se se ntšhwa go bonagala mafetlo a fetla motlakase go ralala Bethel. Legato la ntlha le tlamela ka dimegawatts di le 155, mme le tlamela segolobogolo ditirelo tsa meepo ya seriti. Projeke e ya diranta di dibilione e tlhola ditiro le dikgwebo. We started 2 years ago on this project. We did all, I think we're around about 55 foundations now, which one tower got about 128 tons of steel. So what we've managed to do, our strategy was to bring a core team of skilled steel fixers and the supervisors, which were around about 8, and then we started with about 25, which 20 was from the local, and then we ramp up on phase 2 to 62, and then on phase 3 we ramp up to 92. Fa e setse e godile, projeke e tla rebola dimegawatts di le 900 tsa motlakase o phepa o fetlhiwang ka phefo, maranga letsatsi ga mmogo le motlakase o bolokiwang mo magaleng. Malatlha e santse le karolo ya kgwebo ya seriti, mme dipeeletso go motlakase o phepa di a tswelela. We managed to reach a stage where we are able to invest in renewable energy. For the young boys and girls in this area, they have known Sasol. They have seen Ditaba power station. They have seen Kriel and Matla in the horizon. Those are coal-fired power stations. I am not going to engage in a debate of when these coal-fired power stations are going to close because I can't answer that question to the young kids. But the answer I can give you today is to say I am going to advance human progress as Seriti. Tlhomosimuso ya projeke e goeleditswe go nna bopaki jwa gore tshitlamololo ya motlakase e tswa go mono go ya go tsengwa tirisong. Billions and billions of rands are committed at our conferences, and today we are seeing the real launch. But what is more important about this project is that it speaks to our just energy transition.
It talks about the future of our energy transition, how we would like our energy architecture to be actualized. Go solofela fa diprojeke di tshwana le tse di tla le re motlakase o phepa o ikanyegang ebile o le tlhotlhwa tlase. Tirelo kgaso ya Afrika Borwa SABC e maswabi go itsise bareetsi le babogedi ba yona gore ga ene kgona go tlhagisa motshameko wa pulamadibogo ya setlha sa Betway Premiership League ya thankgololwa ka moso Phatwe a roga. Se ke ka ntlha ya fa mogasi yono wa bosetšhaba santse a le mo ditherisanong le go ka ga lisense ya yona ya go gasa metshameko ya PSL le setlamo sa Canal Plus. SABC bega gore dipuisano di tsweletse ebile ga jana di solofetsa gore le fa go ntse yalo ga jana dipuisano di tsweletse pele ka tumalano. Mo go tse dingwe mokatisi wa Bafana Hugo Broos o laelane le kgwele ya dinao ya Afrika Borwa gompieno ka gore o motlotlo go ba dirile paka yotlhe ya gagwe jaaka mokatisi wa setlhopha sa bosetšhaba sa banna. Ke mokatisi wa ntlha go fitlhelela seno fa e sale Afrika Borwa ya mogela gape mo metshameko ya boditšhabatšhaba ka 1992. O simolotse tiro ya gagwe ka motsheganong wa ngwaga wa 2021 mme a fetola selebo sa setlhopha mo dingwageng di le 5. Mothoetso din dilekalo tsa segonjono dikgang tsa sepedi di a latela ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka ponelepele ya maemo a bosa le kgaisedi ya motso boinelo bo le bimang go fitlha gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bosegangwe. Ke leboga Katlego ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelle maemo a bosa bosegonjo fa re lebella bontsi jwa naga bo tla nna le gone go apoga botlhaba jwa naga bo tla itemogela pula diperesente di le 30 bophirima jwa naga bo tla nna le gone go itemogela diphefo ka moso fa re lebella mo botlhaba jwa naga dipula di nna le gone go tswelela tsa diperesente di le 30 mme bogare jwa naga bo tla nna le gone go itekanela ba maemo a bosa ba re tsibusa ka diphefo tse di matla mo botlhaba jwa naga go rala karolo ya Lobopo mme re lebella gape ka moso ba nna le gone go re tsibusa ka diphefo tse di matla mo karolong ya botlhaba bontsi jwa naga bo tla nna le gone go itekanela fa re lebella ditemperature tsa rona Johannesburg e tla nna le gone go nna tsiditsana mo mosong ka digata di le 6 go a go di le 17 Pretoria ka digata di le 7 go a go di le 21 mo provinceng ya Limpopo re lebella Phalaborwa ka digata di le 10 go a go di le 23 mo Kopane ka digata di le 6 go a go di le 20 mo Thapameng mo provinceng ya Mpumalanga lebella mo Mbombela ka digata di le 6 go a go di le 20 Emelo e tla nna tsididi thata mo mosong ka digata di le 0 go a go di le 10 mo Thapameng province ya KwaZulu-Natal re bella mo Richards Bay ka digata di le 14 go a go di le 20 Pietermaritzburg e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 4 go a go di le 17 mo Thapameng le bella mo provinceng ya Eastern Cape Eqonce ka digata di le 7 go a go di le 19 Makhanda ka digata di le 3 go a go di le 19 fa re bella Wilo mo e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 4 go a go di le fa re lebella mo provinceng ya Western Cape Laingsburg re gata di le 3 go a go di le 21 Riversdale ke re gata di le 3 go a go di le 25 province ya Northern Cape Kokurumane tla nna tsididi ka digata di le 2 go a go di le 21 Upington tla nna tsididi thata ka grata ile 1 go a go di le 24 mo Thapameng fa re lebella mo provinceng ya Free State fa re lebella ko Bloemfontein go tla nna tsididi thata mo mosong ka grata ile 1 go a go di le 19 Ficksburg le te go tla nna tsididi mo mosong ka grata ile 1 go a go di le 16 Bothaville le yone tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 2 go a go di le 21 ba re lebella mo Bokone Bophirima Tosca tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 5 go a go di le 23 Ottosdal ke digata di le 2 go a go di le 20 Rustenburg ke digata di le 9 go a go di le 21 fa re bella Bloemhof ke digata di le 3 go a go di le 21 mo Thapameng mo gaetso maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.